Pemirsa sang Senin wenang sepisanan CEO Tesla Inc. miwa SpaceX Elon Musk dados narwaki ring paruman World Water Forum WWF kaping dase tanggal kali dase Mei ring Nusa Dua Bali. Ring sembarama wacana nuncap Elon mau sang yang grebecik pengupaya untuk mengelola toya berkelanjutan dan taler ngicenin galah majang pemilat untuk membeli bagan indik pengelolaan toya. Selain saking daring kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ritat Kale nakenin indikslah pemargi ring sajoning nampenin pikobet toya global, Elon Mausang yening krame ring Jakate, side ngawigunayang ai utawi panes matahari. Dani Mausang selami puniki ake sane nenten ngawigunayang becik panes ai inucap, ya diastun kuentenan nyane ageng pisan, tur dados silih tunggil selah pemargi ring sajoning nampenin pikobet toya utawi krisis air. Elon nureksain yening kuentenan pembangkit listrik tenaga surya PLTS madue potensi dados penyumbang energi baru terbarukan EBT sani murah turmaning efektif ring proses desalinasi air laut antuk nguentenin toya bersih. Desalinasi inggih punika proses antuk ngicalang kadar garam ring toya mangde toya inucap bersih tur side kaminum oleh kramane. Proses desalinasi sadurungnyane katureksain pinaka proses sani muatang energi turmal. Nanging manut Elon Musk, proses inucap side sayan efektif tur murah yening ngawigunayang panas ai utawi energi matahari. Dan ngawohin pengarga baterai angken nyimpen energi taler tedun, prebeu penyimpenan listrik baterai sampun dahat tedun ring dasewar seungkuran. Elon Musk ngerincikan PLTS side ngasilang sawetara 1 gigawatt per kilometer persegi sani side keasilang saking sinar radiasi matahari permukaan. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.